Zdravo YouTube, danas ću da vam malo govorim o sebi. Ja je moj partner Harun Sura, ja sam mama Vinci Norma, znate li ne. Mi želimo da postanemo dobri youtuberi poznati, kao što su većina ovih dakle, mi smo najmanji youtuberi i početi sve malo snimati. Ja pratim Medina Dašća, volim mnogo videoklipe. Mi ćemo postaviti isto smiješne videoklipe, pravit ćemo neke pjesme ili snimati igre, tako. Imam 11,5 godina i on ima isto, znači ne znam, to je sport, pa se ne znam. Ali sad smo tako snimati, tako snimati idemo to ovo snimati nekada 6 minuta, 6 minuta. Od 8 godine sam počeo